TMTV. Selam dostlar, bir atna vaqt uzganda ketgan hem qabatdan Tatmus TV telekanalında təmli kreş tapşırılar. Әзірленген ашларыгыз тәмле булсын дип сәламлыйм сезне мин Булат Бәйрәмов һәм инде бүгенге кунагыбызны студиябызга дәшәм. Каршы алыгыз яшь башкаручыбыз, танылып килүче артистыбыз Айгөл Хәйрнасова. Айгөл, каршымда алкышлар белән. Сәлам Айгөл. Сәлам Булат. Исәнмесез? Исәнбез, исән. Шулай түземсез инде гел карагардым нәрсә икән анда. Бик тәмле һәм файдалы күчтәнле алып киттем. Дәрсәндә шулай микән? Нәрсә инде ул? Файдалы һәм тәмле. Без әнием белән ел саен кыш җиткәч 31 декабрь көнне. Кыш җиткәч. Менә шундый бик тәмле һәм файдалы иммунитетны күтәрә торган бик тәмле варенье кебегрәк шундый Әйбер ясый кайнаган. Витамин. Витамин дип әйтәләр. Моны язган менә Б витамины, Д витамины, С витамины, А витамины дибеме? Бу нәрсәдән ясала? Чикләүктән мәллә бу? 1-2 кашык алып миңа. Әйтергә дисеңме? Әйе. Шундыр бит ясалар. Әйдә. Мин әле беренче тапкыр менә шулай. Күчтәнәшне сразу ачырга ярыймы? Әйдә, аш. Так. Dostlar, birinci tapqır mənə kilgən qıştənəşini mən şunu qoyub qarayım. Kim bilə bit? Mında kurəgə, mında qara jiməş, mında əştirxan çikləvi və qretska rəxtlərimi. Dürüst. Tağın? Limon da var mı elə biraz buna? Var, молодец. Dürüst. Tağın? Qalğanı. Limonun pisinin cedrası. Şunlat mı? Молодец. Бірақ мен өзім ашақадам, башқасын білмейм. Ендір бұтқа. Бұл барасын уақлағанлар да енді. Мұнда куряга, изюм, чернослив, грецкий орех, миндаль, 2 лимон. Шуны мясорубка аша шығарасында һәм үстіне бал саласың. Бал саласың да, достар, һәм бізге алып келесің тәмлі крәшкен. Айгөл Хәйрнасова тәмлі крәшімізді башлайбыз. Айгөл тамырғат күчтәнәшің үшін рәхмәт. Инде бүгінгі қойдарында аңлатырға келәттер деп ойлайм. Біздің телевизион тамашашыларыбыз мұнда рецепт юлдылар біздің тапшырыбызға. Біз шуны берсен сөйдәп алабыз да, менә сиңа күрсәтәчәкбез хәзер. Син шул рецепттагы кебек шундый ук ризык әзерләргә тиеш буласың. Әгәр дә синең әзерләнгән ризыгың шул фотода кебек була икән, шуңа охшаган икән, димәк, безнең спонсорыбыз булган Кукмара металл савыт заводының табалары яисә кәштүрләре синеке. Әгәр дә инде алай булмый икән, шул табаны яисә кәштүрелне без юллыйбыз шул рецептны җибәрүчегә. Аңлата алдыммы? Әйе. Димәк, игътибар экранга. Кем икән ул? Кем менә сиңа каршы бүген көрәшүче тамашачыбыз? Гыйләҗев Илмир Илфирулы. Кулинар яктан бик оста икән. Хәзерге вакытта Яшел үзәндә яши. Ашарга пешерергә яратам диде ул. Табаны ытсам, әниемә яңа ел бүләге итеп бирәчәкмен дип көлде. Илмирга 24 яшь, өйләнмәгән. Ашыкмыйм да ди. Үзе ашарга пешерә белгәч, ашыгасы да юк. Менә бит, беренче тапкыр тәмле крәш тарихында дип әйтегендә, безнең менә бу рецептларны юллау башланды сентябрь аеннан гына, бу 6-нчы сезонда. Беренче тапкыр ират кеше, егет кеше безгә рецепт юллый. Молодец! Илмир Яшел үзәннән менә шундый ризык булган ул. Күрәсеңме? Мин әлбәттә бераз гына шикләнәм. Өйләнмәгән кеше шундый Эберләр әзел башлагач, Илмир сиңа өйләнеп торырга кирәк тә түгел инде. Так, нәрсәләр күрәсең дә, нәрсә бар дип уйлыйсың? Тавык. Бу тавык, тавыкның тушы, грудинка, туш грудинка диләр, так. Помидор. Помидор, ярылып тора инде. Һәм яшелчә. Яшелчә. Сыр да бардыр инде монда. Сыр салгандыр инде. Бу мин җиктер сырга охшаш нәрсәдер бар. Мин үзем дә моны беренче тапкыр күрәм. Так. Һәм әлбәттә инде Яшел үлән. Яшел үзәннән яшел үлән. Яшел үзәндә гел яшел үлән ашыйлар дип шулай. Бөтен шанда яшәүчеләр. Бик зур рәхмәт Илмир сиңа. Айгөл, сиңа бераз тырышырга кирәк. Мен сиңа хәзер бөтен нәрсәләрне чыгарып бирәм. Син инде тәмле итеп
пішіресің һәм Эльмираны жеңерге тырышачақсың бүгін. Сөйлештікме? Так, Айгүл, міне, сен тауық тушы деп етегеме екеу, біздің коллектив зор бейт. Шоңа көре екені алдық енді біз. Помидор, mesela сен еткені бір анда, яшіл үлен, һәм сыр. Моцарелла сыры бейт. Әйдем, шкертті, нитті, кесті, шындап, ясада аши біз. Ашты келе башады енді. Булат, әйді, сен маған бұлышасың бейт? Әлбәтті, Әйді, сен тауықны кесетір, 4 ілішке. Бұлай? Yok. Бұлай. Айыры алай бірдерін, әйе? Мен пока соус ясайтырам. Соус нәрсеге керек ол бізге? Тауық дағында тәмлі болсын үшін, аны біраз ғана соус таттырға керек. Маринадта енді. Маринад, әйе. Ал соус үшін нәрсе керек сен? Аңа керек томатный паста. Әйе, 500 сум. Соус. 750 болды барысы бірге. Анаттым. Соя білән ішесің ма? Әйе, соя Нете тұрған еді? Сушилар ашып тұрған соус. Бізде бар бейті, бізден коллектив яратауыны. Біздегі запас қалынды бірден тұтамыз білесің ме? Рахмет. Біздің қызлар, бұнда бітірісі мә. Қойсы бір шашылы көтеріп кіне шағын. Міне, рәхеттен қаса, меңа демек нәрселер күштері керек. Әйе. Тауықны біле тұр. Тауық. Шеп. Ярат, Айгүл, мұнда біздің бейт жүрігіне түгіл, біраз танышуда сенбен әлі міне. Мен сені қарқалда өзім бірінші тақыр көрем. Әйтегені біздің студияда, ғұммен бұлай деп әйтегеме. Бәлкім әлі бірінші тақыр көрші, телевизион тамашашыларымыз да барды. Шуға көрі өзім бірін таныштырып кетесің. Шын сыңыра қысқа шын айтам, бұл Қазан қызы, Қазанда туған, Қазанда өскен, Қазанда оқыған, қалғанын білмейм. Музыкаға үйренген әлбәтте енді. Профессионал білімі бар. Мен де профессионал білім алдым, мына шыннан башлайын мені менім әтейім, алар әтейім гармонда ойны қарап. Қазан қызы, Қазанда туып өстім. 5 яштан енді жырлай башладым. Ұлың расческа тұтып бітің кіші кебек? Жоқ, микрофон тұтып жырлай башладым. Бик көп конкурсларда қатнашылды, мәктепте оқығанда. Сандуғаш? Сандуғаш кірді көңілге. Сандуғаш шықты көңілде. Қазан сандуғаш, татар маңа бар еді шындай балалар үшін. Айырым конкурс, қазір еу ол. Созвездие. Ненде ұңғышлар дейді? Лауреат, бірінші, екінші, дипломаттар. Гүл бірінші һәм екінші орындар алайдым. Екінші орын алу гүл деген. Әлі үшіншісіне де анан бейттегі бір шылмайсың. Екіншісін. Һәм енді мәктепте оқығанда мен шолай музыка мәктебін тамамладым. Мен музыка мәктебін 2 специалитет бойынша... Вокал һәм пано? Жоқ, вокал һәм скрипка. Кетіңді, қайары. Ол скрипка қазір қойда тузан жейіп ятайын. Иде. Жоқ, мен ойнайым. Кішкіне... Иде кіші болмаған. Жоқ, мен кішкіне малайым бар, олым бар, Рамазан. Сен киеуді? Мен әлі әні. Мен әбет, мен қарағын қамын кемен әбет. Менің иде олыма 3 яшты, онай 4 яшты. Оның әтесі де бардыр бейт енді? Бар, әтесі де бар. Оның нервысында ойнайсың ма? Скрипкада ойнайсың ма? Тігісі да, бұсы да. Так. Иде фортепиано да бар, скрипка да бар. Демек, балаңны сен музыка білімі беріп... Тұрышам. Музыкал білім тәрбиелесің балаңда. Бек ярата. Менің әнем де бек... Скрипканы яратам ма? Скрипка... Сен ойламағанды яратам ма? Кішкене болғанда скрипкадан біраз қайды. Қазір более-менее. Қоқытырлық ойнамайдар ана скрипкада. Әнем де бек матыр жырлай. Әтейім менің баянда ойнай. Мен бітмесем стандарт. Ер жыршының, бірінші интервью сұршылай бардық, әтейім ойнай, әнем жырлай. Әнем өзі профессия бойынша оқытушы. Ол 24-ші мәктепте оқыда. Жоқ, алгебра, геометрия, математика оқытушысы. Вот. Анарысың енді мәктепні бітіргеш, мен Қазан музыка клетіне оқырға кірдім. Біздің Қадирефесіміндегі. Анда 4 ел? Анда 4 ел. Шулай оқ, татарская народный пение деген.
Анда да инде оқыған дәуірде сен түрлі фестиваль конкурстарына катнашуыңа дәвам иттің. Көп конкурслар болды. Шул конкурсларның миңа инде шундый менә Шынықтырды сен. Ул татар моңы иде. 2011 елда татар моңы конкурсында мин беренче премия лауреатына лайык булдым. Шуннан инде жыр яздырдым. Яхшы стартап булган бу. Так, шуннан инде сен Шуннан инде менә жырда кеттің. Көп концертларда чыгыш ясадым, көп концертлар белән йөрдем. Татар моңында менә мине Венера апа күреп алып, үзенә чакырды. Инде сюда ясады. Укырга, һәм инде бердә уйланып тормадым. Венера апа янына укырга кирдем. Димәк, анда укып бетереп, инде хәзер син хәзерге вакытта Хәзерге вакытта мин үзем укытучы. 22нче балалар мәктәбендә балалар укытам. Син Айгөл кемдә дип дәшәләр? Айгөл Рафиковна. Минем тамагым астында. Нәк шулай. Бәгәштермә. Алдама, мин беләм аның барысында. Җыр. Шулайрак димәк, хәзерге вакытта инде син кияүдә малай үстерәсең, уң үстерәсең. Яхшы. Һәм инде иҗат белән үзенең иҗатыңны җырлар яздырам, нәҗәй көне. Тагын бер клипым чыкты, минем 4-5 клипым бар. Инде клипларда чыгарып өлгердең шулай. Ирен ничек карыйсың? Ирен синең менә шул син эшләгән өлкәдәме? Шоу-бизнес, сәнгать, яисә Юк, минем ирем сәнгатьтә түгел, ул строительство. Әйбәт син. Ул мине, ул ничек поддерживает. Аңлый мине, булыша. Инде Айгөл Хәйрәнәсова аның спонсоры зур төзелеш. Анда бу әлбәттә шәйле 5 тиен салмыйча 3 тиен алып булмайды. Шулай. Так, бу яктан димәк сиңа барлык шартлар да тудырылган. Рәхәтләнеп җырда гына. Хәзер инде шулай конкурсларда катнашам. Үземнең репертуарым өстендә эшлим, җырлар яздырам. Һәм хәзерге вакытта тәмле крәштә мин табып башладым. Айгөл Хәйрәнәсова. Әйдә, булгандыр инде менә. Мотор кисәкләргә хәзер ничә итәбез башта? Без аны хәзер Бер карале. Без моннан итәбезме сонда? Тапалыйбызмы? Бераз гына суккалыйбызмы? Бергәлибезме? Әйдә, без моны башта бергәлиб суккалыйбыз да. Маринадта ул күмеләчәк, яме? Бераз гизәтәбез барысында. Сөйләштек. Хәзер без шук эш бирәбез. Кыйныйбыз. Әгәр миңа калса, менә булар барысы да әзер. Соңгы тавыкны аша иттербез. Тапаладык да. Тапаладык да. Һәм без моңа менә Айгөл ясаган ниндидер соевый соус иде, һәм помидорлар белән бергә менә шулай иттереп, маринадта бераз гына тотабыз, тәмлерәк булсын өчен. Аны бераз гына тегеләй булай китерә кирәк инде, тегеләй булай китерә кирәк. Bütün җирне син өчен барса. Мин ярым мин тапалаган бу белән генә. Бу киста дуслар. Чөнки үзем ашыйсым бар. Әле генә аларны мин тапаладым, ә шулай бераз синдерәбез барысында. Кара, бит нәрсәне син өчен яшәп бирәм түгел. Юк. Син помидорларны турый торыймы? Помидор, сыр. Мин уйлап булдым да. Так, сыр һәм менә бу яшел үләнне барысында. Шикәргә алып сакарыймы? Ярый. Барысында турыйбыз да. Һәм булатабыз да, дәбез дә, алабыз да. Хәзер менә монда помидор белән узатабыз. Моцарелла. Шунда салабыз. Сергей кирәк. Так, Айгөл, без инде әлбәттә сөйләшүне дәвам итәбез, инде буларны алып куярмындыр хәзер. Так. Сиңа сорау клиплар дисәм, иң беренче клипым, тәүге клипым инде җырга булды. Иң беренче клипым минем 2013 елда чыкты. Әни бәгърем дип аталган җырга. Бик матур клип. Ул шулай ук инде хит-парадларда беренче урыннар алды. Халык яратты инде. Халык яратты. Танытты инде бу җыр. Бераз танытты. Бу җырларда җырлыйсыңмы репертуарында бар? Җырлыйм. Әниң инде җырлый тыңлыйдыр инде ул җырны. Минем әнием дә ул клипта бар. Кара кирәк баша. Так, ул җыр кемнеке? Авторлары
Инде авторлар. Менә минем әни белән әтием Чүпрәле районыннан. Так. Нишәр кызымы нейсе? Мин нишәр кызы. Әйтергә инде. Һәм менә минем якташым Айрат Җәмәлетдинов дигән бер егет. Менә. Менә ул аның җыры. Сүзләре дә, кие дә. Айрат. Айратка рәхмәт. Айратның бик күп җырларын җырлыйм мин. Репертуарында шактый күп. Айратның җырларын яратам. Үзең син син төпле, яхшы музыка белеме алгансың, чөнки музыка училищесы клиеты дип әйтерсең. Училище дигән ул бик яхшы белем бирә. Шулай бит аннан соң әле син укыгансың, югары белемдә алгансың. Үзеңнән соң утырып, сездә бит инде бар шундый дәрес общий фортепиано дигән. Аны пианода уйный бит дәрес. Беләм, өйдә бар. Скрипкага йөргән кеше ул фортепианода уйный белергә тиеш. Беләм. Үзең утырып, аккордлар белән. Белән ки чыгарып караган юкмы? Сүзләрне алып, так. Булайрак, менә бу җырны булайрак. Чөнки текстны алгач, җырчы кеше инде ул шамалый. Ниндирәк мелодия, ниндирәк нәрсәләр кирәклеген. Күп чиракта. Язып караган булдымы? Язып караган булды. Ну, беләсезме, җыр язырга ниндидер менә шундый. Синең кирәк. Ярар аңлашылды. Тиң язмыйсың, кызым. Син кунакка киләсеңме? Кызым, менә каралым, мин баян барасына шыгырдатып. Мине киелер язмый. Ул үзе шундый менә татар халык җырларын, ретро җырларны җырларга ярата. Әле пенсия яшендә түгелдер алайса. Пенсиядә. Пенсия кеше иҗатка чума, баян алып. Мине әни соңына тапты, 37 яшендә. Шуй яратып иркәләп үстерде минем. Кадерле кызым. Көтелгән кыз. Синең абыең бар дип тә беләм. Минем абыем бар. Абыем миннән 10 яшькә олы. Ул сине кадерләп үстергән алайса бер кемгә дә. Ул шулай геләйтә. Мин сине карадым диде. Садиктан мин сине алып кайта идем ди. Шулар. Аңлашылды. Айрат Җәмәлетдинов каясын шапта. Шул профессионаллар, үз эшенең осталары. Яхшы, әле без әйтергә комсың. Карай, сиңа гына беренче кыздырасың булса. Шәрәсен булса, безнең бит тапшырыбызның спонсоры Кукмара металл соусы заводы Ошча акционерлік җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган соусы бар һәм Германия технологиясе буенча бездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлы өчен әлеге заманча шәп соусы бар, достар. Интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Кибетләре Кукмарада да бар. Әгәр дә инде интернет белән дуст түгел икәнсез, Кукмарага барасыз. Яисә Казанда Павлюкин урамы 114 адресы буенча урнашкан кибеттә, шулай ук Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан, Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында һәм күптән түгел әле Казанда тагын 3нче кибетләр дә ачылды. Мусин урамы 23Б адресы буенча ул кибетләр бар. Киләсез, менә бу соцсабаларны күпләп аласыз. Берне алып китсәгез дә була, беркем берсе әйтмәс. Һәм инде рәхәтләнеп игездә кулланасыз. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт дуслар, спонсорыбызга рәхмәт һәм бу табалар белән кулланучыларга да. Шуны күрәсең, мотор белән монда шундый шәмәхәтле. Бик мотор. Айгөл, шуны уйла. Син бүген менә бу кәчтүр өчен керешәсең. Һәм яшел үзән җигете. Миңа кирәк шундый кәчтүр. Кирәк, монда кәчтүр бөтен кешегә кирәк. Монда кәчтүр юк иде әле минем. Әгәр дә сезгә дә кирәк икән, монда кәчтүр хәзерге вакытта тәмле көрәштә, тәмле реклама карап. Так, Мустафа телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген Айгөл Хәйрнасова һәм ул бүген яшел үзән җигете Илмирга каршы көрәшә. Так, Айгөл. Тавык. Әзер. Әйдәм сиңа хәзер хәтта алып та бирәм. Без тавыкны монда төзәбезме? Мотор итеп. Мотор итеп төзәргә кирәк. Без хәзер дуслар тавыкның тушын нәрсәләр маринадладык та. Без аңа нәрсәдер менә мондай помидорлы, моцарелла сырлы һәм яшел үлән. Петрушка. Да, петрушка гына идеме? Петрушка гына. Карале, соя соусында үзендә дә туз бар түгелме саңа? Biraz gana barып туз аралашып. Де буларны да калдырмыйм инде, булар да бер каясында. Шап, пешсеннәр алар, пешеп чыксыннар. Там кисәкләре дә бар, яме? Гомумән, идә үзең еш пешерәсең. Пешерәм. Минем бит ирем бар. Балам бар, ирем бар. Нәрсә пешерәсез еш кына менә сезнең? Ике гүзәл итеп. Аш. Һәм аш һәм бәлеш. Безнең нәрсә булсын? Аш һәм бәлеш. Пешмәк, бәлеш, аш, токмаш. Юк инде кем сайты. Токмаш үзең басасыңмы? Үзем басам.
Кетті енді. Шыннан? Хакиметтері бар бит енді басып-басыпланырға. Саттың алдын, так, біз мұны қазір. Мотор етіп. Мотор етіп. Иә, бізді менің ойлауымша, оларға да тұндырға керексің, асын кесіппен алар еғалі. Мотор етіп, моторлық оларға тиісті жерді десе. Так, сенің ерің ол қойсия кішісі деп етейік, қойсы район. Ол шахар жігіті ме шылай? Нижнекамскіда өскен. Бұлай не нәрсе пішірсен де шуңа риза болып бар. Менің пішіргенімні ол Я өзі пішіреме мені әтігі, сюрприздар ясың үшін, романтик. 8 март, сен уянып кетесің. Бола, по настроению дегенді. Моцарелла сыры біле? Пішірі. Қыздырылған емірқа тәбәсі. Мысалы, несі? Ейсі түбі кимеген бәрәнге. Болды? Бары шылай болды, енді десем мұна. Бары, бұлай тұрып аударып, үйдіңіне, түгілейттіңіне, бұлай түгіне деген. Яра, біз аны бәрәнчек қойырып алырбыз. Әйді сол бітірегенде. Әйді қалмасын енді, әрем қалмас. Қалған бұлса, біз аны салат итіп ашып та бітірген бұлар ек. Яра, салат болмады мен енді салат, мәтеттері бұлса. Мына шындай бит жайлай бір. Мұнан салат ясайласын, тілесің екен тауық түшіне, мына шындай үстілік. Олды? Все. Бисмилля. Бисмилля. Олды ғатап тұрдық. Кәмел ризық болар деп шанабыз. 1:25 минут, жарым сағат. Бұл біздің пішәрге еш человек. Так, мына біздің қатты сағатында қоямыз. Айгел, бұл әзір, қазір сенің үшін мақсус әзірленген рубрика. Демек, Айгел, біз сенің үшін шындай рубрика әзірледік. Әсин білесің ме деген шындай оригинал есімінен. Әсин білесің ме? Әсин білесің ме менің фамилияны? Білем. Байрамов. Ай, молодец, бірінші сұрауға сендері жауап бердің. Ләкин бұл әлі есімлікте жоқ еді бұл сұрау. Так, бірінші сұрау бұлайрақ яндыр. Алсу Марат Фазлиевтар дуэті бар. Дұрыс ме? Әйе. Дұрыс. Алсу Марат Фазлиевтар неде жүр жүрді? Азат. Алсу Азат Фазлиев. Ярар, білдің. Қызыл розалар, көңіллерімнің қойнар қистері деп салават жырлай. Жоқ. Кім жырлай? Ғабділфат. Сафин, молодец, Ғабділфат абай. Сен шул жырым үшін, еме? Айдағалимовтан сема рахмет. Айдағалим? Мейді рахмет. Кеттік ағатаба? Хамдүні апаның, білесің ол? Хамдүні апаның. Ғалиден қойттам әлі деп аталған жыры бар. Ғалиге барам әлі. Молодец. Хамдүні ападан сема бонус. Сені шаратқа жинады бай башына сема. Ой, молодец. Апайым деп айтешек сен ал білесің ме? Әне үшін білесің ме шай деп айтешек апайым деп? Жоқ. Жоқ ма? Өзіңнен тарасың. Ландыршын Маджанова Рәсейнің атқазанған артисті исімін алды. Дұрыс ма? Білмеймін. Ишітмеген едім. Ишітмеген едім? Жоқ. Жоқ. Молодец. Жоқ. Татарстанның қыты. Кеттік алғады ба? Гүзәл Уразовының ирінің исімі Илнар. Жоқ. Илнар Хакимов. Кем? Махмуд Жоқ. Хакимов. Гүзәл Илдар. Илдар. Жоқ. Ұныттым. Кем кезіңе 1, 3, 2, 1. Қам сенің жауабы? Сенің жауабы? Айттың бетінде әлігіне? Илдар. Илдар. Кеттік олғада бар, девам етеміз. Әнуар Нұрғалиев, білесің ма деп шыны? Білем. Енде жырым білесің? Бір жырым білесің сені? Әйе. Тіге жыры? Әйе, тіге жыры. Әйе, Әйе, шосын. шыл жыры айымына. Дәрс айттың ма? Әйе. Татарстанның халық артисті. Жоқ, дұрыс. Молодец. Кім ол? Башқұртстанның отқызған артисті. Башқұртстан, әйе. Кеттік олғада бар. Шешкенің шын ісімі Лилия. Жыр шешешке. Дұрыс. Лилия. Білесің, таныш аңы білем. Алтын тауыш ісімін Раяз Фасихов ерді. Кішілер анасына жедер. Дұрыс тұр деп ойлам. Раяз Фасиховтың өзінде яратам. Жақсын ярадасың. Әйе. Ненде жырын білесің? Жырларын. Сенсіз деген жырын. Бек. Әйе. Білсең бұлай айналды есіміне? Әйе. Бола. Бұла? Яра. Шынықта алай түгел? Түгілді. Алтынырақ тауышалар да бар дейсің. Яра, бұл, білесің бе, һәм бұл фикір, менен еткен фикірме, ол біріншікте объектив бола алмайды. Мәселен, аның ғойласы үшін, әтейін әрі үшін, алтын тауыш, ұстары үшін, ол
Кім ішімдір не? Кім ішімдір мен? Алтын тауыш. Рахмат. Татар жыры 2018. Бұл елні юбилейін өткері. Дұрыс ме? Білмейм, Татар жыры. дұрыс. Татар жыры фестивалінің ел сайын юбилейі болса да, біз қаршы түгіл. Ол ел сайын юбилейін өткеріге қақуына қалса. Юбилейі түгіл әліге юбилейі түгіл. Шулайда татар жыры турында сөйлесіп аламыз. Сенің білен, сен бірінші тапқырына қашан ишіттің, бұмен көрдің есі, барып қарағансыңдар, бұл фестиваліне есі алтын барс, алушы кіші білен құралашқансыңдар бірінші тапқыр. Сипап қарағансыңдар, алтын барс дейді, Татар жыры фестивалі турында енді мен кішкене вақыттан білем. Өзім бек көп конкурсларда қатнаштым, һәм менә татар жыры фестивалінде әлі қатнашқаным болмады. Бар мısın сен қиялың шынау? Әйе, қиялым бар. Ала берсе келешекте татар жыры фестивалінде де. Шығыршы сырға? Әйе. Премия алырға? Алтын барсына. Алтын барсына ияртіп, Әйе. қайтып, өзінің тұрған жаққа шырбантқа қойырға. Әйе. Солай бет. Жара, мұның үшін ештері керек. Міне ер жүршілерға алтын барслы болу үшін бұмен татар жыры сахнасында енді бұлар үшін қатнашыр үшін нәрсе істерге керек? Әйбәт. Нәрсегіне жетмей нәрсені арттыра керек. Матур жыр. Жырдан тұра енді. Жырдан. Ең бірінші әйбәт жыр болсын. Хит. Хит. Әйе, хит яздырға керек. Хит яздырдың, так. Шунан соң әйбәт клип түсірге керек. Шунау. Әйе. Сыйфатлы. Әйе, сыйфатлы клип түсірге керек. Шунан соң енді бұл клипні халыққа шығарға керек. Көрсетірге керек Татмус ТВ телеканалына. Әйе. Әйе, солай. Татар радиосына жырыңды да береге керек. Әйе. Аннан соң енді халыққа шаса, күтесің ейін. Нешік халық? Күннерден бір күнді сені мектепте оқытушылар келіп, қарай, мен сені көрдім бе? Сені тігі жырым, буа мінер сондай. Сен бұл, әгер де мектеп коллективі, еқан бітін оқушылардан әтиенлері сен келіп, Айгел Рафиковна, сізге һичшексіз алтын барс беруге тиішлі бұл жырыңыз үшін деп етселер, міне мұнда енді шыннап та алтын барс алу мүмкіндігі туарға мүмкін. Әйе. Солай бет. Оңышлар деп қалабыз сеңа. Сеңа оңышлар аңды-мұнды 22 декабрь күні кешің бұш болса, кішілерің болмаса, келемі сен бізге біздің тамашашылар өзілен бірге. Менің әнейім келер енді ол. Міне әнейім дұрыс. Әнейім қалдырмай аңды концертлар. Әлфия. Әлфия апа, сіз бик дұрыс ершесіз. Бұл еліні да 22 декабрь кешкі сағат 5-те пирамида көңіләші үзәгіне келегіз әлі біргеләшіп, баяншы ирегіз білән әлігі татар жыры фестивалін тамаша қылырға. Мені де ұнытмағыз. Күйеугізін алмағыз. Күйеугіз ұлын қарап қалсын. Және міне біргеләшіп барыңыз. Шулай, сізді достар шақырап сарбаршағызны біздің енді біздің бөлме ашымыз. Бұл жиһазны бит бізге келіп орнаштырдылар. Журналистлар урамы 56-шы йортта центр мебели кибеті. Келділер, барып өлшәділер, киттілер өзлеріне бітнесені ясадылар, кестілер, яғыштырдылар, келділер, орнаштырдылар, бітті кетті вәселем мінесінде. Һәм біздің тамашашыларымыз да оларға мөрәжағат ете аласыз. Журналистлар урамы 56-шы йортқа. Біз әйдәгіз біргеләшіп, сенің әнәтігі тауықларын түшілері пішкен арада біргеләшіп, кәмді реклама қарайды. Кәмілік кірәшімізде дегустация вақыты келіп жетті, яғни Айгүл нәрседер әзірлеген. Тауықны қазір біз қойып қарайшақпыз. Мен әлі баштағы шығарға керек. Аны оларға керектерді білем. Пішкендер деп шығанабыз. 4 сағат уақытымызды. Охо, қарады симадан ке. Қайнар. Бұл шынды шул палда бұл шыққан беттері біраз ғана. Так. Нешет? Исі тәмді. Мен есібай, күз қарашы біләңгіне қауып қарадым әлі деп тұрам. Так, мұны қазір айырбалар екен біздің тауықтар. Қай екенімізді тауықтар? Қай жерлерінде тауықтар бар? Лекіріп қарайбыз. Мұндамын тауық. Ой. Қарағыз көресің сірінші кереген. Қазір мұны бек епләп кәне моторы деп күні олабыз да бізге. Бізге бір үлеші оның жиет ешек, ема? Қойттырып, міне шындай
бик тәмле, миңа калса бик тәмле ис чыгарып торучы. Айгөл ризыкка инде мин дегустацияларга әзер. Ал дуслар, узак пешми, сез беләсез. Аңа инде әгәр дә пешне духовканы шәп итеп җылытсаң, 20 минутта җитәргә мөмкин. 8 минут чыга буны. Алар ничек чыккан икән? Şimdi hazırlayan var mı senin? Var. Bərəngə bilən də hazırlayan var. Yok. Ne bu? Aparal. Ne kadar? Tamam. Молодец. Kemudian min bir foto bilen çalıştırıp karadım. Bu foto neyim? Alen yüzür ayırma kurmadım. Varsa da şulay. Şuna göre Yeşil Özenden İlmir. Zor rahmet birinciden şunday resept yollaganan üçün. Dostlar, elektrik antam sizde yollağız mene hazırki vaqtda teleekranlarda номер пайда болашак. Шул номерга үзегез пешерегез, ийгездә фотога төшерегез, шул ризыкны юллагыз безгә. Һәм бәлкем сездә менә бу кукмара кәштрүлләрен ясап табаларын ату шансы туар. Бүген без җиңүчене аңлатабыз. Ул Айгөл Хәйрнасова. Айгөл, чын күңелдән котлыйм. Сиңа бераз гына идек уңыш җилмайды, чөнки бик катлы рецепт булмады бу. Кыз кешегә инде андый рецептны әзерләү бернинди авырлык та юк. Шулай да барыбер кулың ятмаса, әле аңа килеп чыкмас иде. Син өчен генә котлыйбыз. Рәхмәт. Таба кәштрүл синеке. Дуслар, кукмаралар алар Instagramда да бар. Instagramда бардыр бит. Бар. Язылыгыз аларның төркемнәренә, группаларына кушылыгыз. Алар төрле акциялар бар, һәм шундый табалар, кәштрүлләр котыгыз. Я Айгөл, безнең тапшырыбыз инде ахырына якынлашты. Син хәзер үзеңнең тамашачыларыңа, синең иҗатыңны сөючеләргә, якыннарыңа сәлам юллый аласың. Мин диләр аракасын килә, рәхмәт. Беренчедән, монда чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Син ТВ каналы бик ошады. Булат, сиңа рәхмәт. Алла бирсә, Алла теләсә, тагын бер тапкыр килермен сезгә. Алтын барс алгач инде. Рәхмәт. Шул. Сиңа иҗатыңда уңышлар әлбәттә теләп калабыз. Бар тик уңышлар һәм инде әлбәттә гаиләңне дә онытма. Гел иҗат дип кенә улыгызны тигезлектә үстерегез. Рәхмәт. Матур гаилә булышы, әлбәттә. Рәхәтләнеп эшләп, балаларны да өйрәт җырларга шулай бит. Андый укытучылар шулай ук кирәк. Һәм тәмле ризыклар белән якыннарымны сыйламаксы иң мөһиме, яме? Ярый. Шуның белән дуслар, без сезнең белән саубуллашабыз. Бездә кунакта бүген танылып килүче яшь җырчыбыз, артистыбыз Айгөл Хәйрнасова иде. Тәмле ашагыз, тәмле яшәгез, ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз.